Dobar dan svima, puno hvala što ste danas sa nama u emisiji. Danas želimo da razgovaramo o pojavi koronavirusa koji zapravo utiče na cijeli svijet, utiče na cijelo čovječanstvo. I danas je sa nama dr. Lightman. Dobar dan, dr. Lightman. Dr. Lightman, više od 3000 ljudi je već umrlo kao rezultat pojave koronavirusa koji se pojavio u Kini. I sada se rapidno širi cijelim svijetom i pitanje je kako da se čovječanstvo bavi ovim virusem, kaže Ralph Lightman. Postoji dosta problema tokom našeg razvoja i svaki put otkrivamo nove viruse, nove probleme, također imamo probleme sa klimom, klima se stalno zagrijava i imamo razna emitovanja širom planete i svaki dan otkrivamo nešto novo. I također imamo probleme iz prošlosti koji se mogu ponovo pojaviti, stvari od prije 50.000 godina, 100.000 godina. Mi ne znamo odakle sve to dolazi, mi nismo bili prisutni tada, mi smo svjesni samih sebe tek u proteklih nekoliko hiljada godina. I zato mi otkrivamo sve više i više ovih virusa i drugih štetnih stvari. I šta možemo da uradimo? U skladu sa mudrošću Kabale stvar je jednostavna. Nemamo čega da se plašimo ako smo povezani. Zato što naša povezanost stvara mjesto, silu koja ubija sve bakterije i viruse. Eto, toliko je jednostavno. Hajde da to stavimo na test. Evo, na primjer. Upravo smo imali kongres u centru Tel Aviva. Više od 5000 ljudi je učestvovalo. Bilo je ljudi koji su došli iz 78 različitih država. 78. I mi smo bili zajedno 3 dana i čak i prije toga i još i poslije toga. Sve u svemu bili smo zajedno 10 dana. Niko nije bolestan. Niko se nije razbolio, nikome čak nije ni curio nos, ni grip, ni visoka temperatura, ništa. Ništa se nije dogodilo. Zašto? Imamo dezinfektant. Imamo tu specijalnu supstancu koja dezinfikuje. Ona dezinfikuje sve bakterije i viruse, a to je naša povezanost. I to vam je zaista tako. To je sila prirode koja djeluje protiv svih tih sila. Ako ljudi hoće da se povežu i da se približi, da budu zajedno, ništa ne može tome da se suprotstavi. Na taj način ljudi se jednostavno dezinfikuju i dezinfikuju sve i ubijaju sve štetne stvari, duhovno štetne, korporalno štetne, sve. I zato ja nisam imao sumnji da ne treba da otkažemo kongres. Ljudi su mi se obraćali, govorili, možda treba da otkažemo kongres, možda za trudne žene, da ne dolaze žene sa bebama, bolesni ljudi, da je za njih zabranjeno, da budu svakako blizu virusa. Ništa od toga. Evo, moja ćerka, koja je u 5. mjesecu trudnoće, ona je bila na kongresu sva 3 dana, od ujutro do uveče. Ništa se nije dogodilo. Misao da ona ostane kod kući ili da ne dođe na kongres mi nikad nije prošlo kroz glavu. I zato i kažem da mi imamo lijek. Samo što je malo teško da se taj lijek koristi. Ljudi treba da nauče kako da koriste našu povezanost. I da ova povezanost može zaista uništiti sve štetne stvari, počevši od virusa koji su na biološkom nivou i na duhovnom nivou i na različitim korporalnim nivoima i naročito u odnosima između nas. Pitanje kako je to da povezanost među ljudima djeluje kao lijek koji nas štiti, koji nas liječi od svih različitih problema i bolesti u svijetu.
Rav Lightman. Možda se to čini mističnim i realističnim, ali zapravo povezanost između ljudi, zato što je ona na najvišem mogućem nivou u ovom svijetu, mi imamo nepokretni, vegetativni, životinjski nivo i govorni nivo. Dakle, na nivoima nepokretnog, životinjskog i nepokretnog, vegetativnog i životinjskog, priroda postoji kakva jeste, ali na govornom nivou, ljudskom nivou, ako ljudi imaju dobru povezanost između sebe, ako imaju dobru transakciju energije i sila, i to na takav način da na taj način je onda moguće da se zaista dezinfikujemo, da se dezinfikuju sve misli, svi problemi, svi odnosi. Dok ako ne radimo ka tome da ispravimo odnose između ljudi, onda na taj način mi uzrokujemo povećavanje i pojavu svih raznih štetnih bioloških stvari, na primjer virusa ili nekih drugih sila, poput vulkana, tsunamija i tako dalje, uragana. Dakle, zato sve to zavisi od odnosa između ljudi, zato što se mi nalazimo na najvišem nivou u prirodi, a odnosi među nama, oni prirodu ili umiruju ili čine da priroda podivlja. Pitanje koronavirus se već proširi u preko 70 zemalja širom svijeta i to nam pokazuje koliko smo međusobno zavisni. Rav Lightman, da. To je interesantno. Interesantno je da mi tražimo kako taj virus prelazi sa jednog na drugog, kroz avione, kroz sve različite stvari. Oni čak, ti viruse ne dolaze ni kroz to, oni dolaze kroz naše misli. Jer mi smo povezani između sebe u jednom polju i ako ja razmišljam o vama na određeni način, mojim mislima ja u vama budim razne vaše misli koje uzrokuju različite akcije i rezultate i fenomene u vama. I to je poznato ljudima koji se angažuju u međunarodnoj bezbjednosti i u sličnim agencijama, a mudrost Kabale to razumije. Dakle, naše misli su najdestruktivnija ili najbolja moguća sila koja može postojati u prirodi i nažalost za sada te misli su destruktivne. I zato razvoj vakcina ili antibiotika protiv ovih virusa, to nam neće pomoći. To nam neće uopšte pomoći. Na kraju, ako ne bude ovaj virus, onda bit će neki drugi. Ali mi treba da razumijemo da mi treba da se brinemo o odnosima između ljudi. Ako su naše misli, ako su naši odnosi dobri, onda se nikakav virus ne može pojaviti. Pitanje, dakle, ako sam ispravno razumjela, loša misao je misao koja uzrokuje separaciju, odvajanje između nas. Dakle, ako se to odjene u tijelu osobe, onda to je ono što mi vidimo kao bolest, Rav Lightman, naravno. I to je bolest na najvišem nivou. I to je nešto što možemo spriječiti. Zato što mi nemamo povezanost sa mislima, mi ne možemo znati šta misli ko misli šta i kako i ne možemo zapravo kontrolisati sebe i zato to je problem. Neophodno je naučiti ljude kako da kontrolišu svoje misli, kako bi oni bili dobri prema svima. Jedino ćemo na taj način biti u mogućnosti da se oslobodimo svih virusa. Pitanje, kako je moguće osobu naučiti takvoj stvari? Rav Lightman, mudrost Kabale. To je ono što ona čini. Ne postoji ništa drugo. Jedino mudrost Kabale. Pitanje, to nije prirodno za osobu. Osoba misli jedino o sebi. Rav Lightman, naravno, zato nam je i potrebna specijalna mudrost, specijalni metod koji osobi objašnjava i daje joj vježbe, također i grupne vježbe,
kako bi osoba bila u mogućnosti da ima dobre misli prema drugima i to zvuči kao da je jednostavno, ali nema ništa što je više suprotno ljudskoj prirodi. I kada osoba počne da ispravlja sebe, ona počinje da uviđa da se svijet mijenja prema osobi. Osoba počinje da osjeća da oko nje postoji specijalna sila, takozvana viša svjetlost, koja djeluje i uređuje cijeli svijet na dobar i lijep način, a osoba ulazi u tu silu i živi u njoj i onda osoba ne dobija nikakve viruse, niti koronu, niti ostale viruse. Osoba nema problema sa tim. Dakle, kada smo mi bili na kongresu, ja sam se plašio da će neko iz ministarstva zdravlja možda doći i reći da treba da otkažemo, zatvorimo kongres. Zato što 5000 ljudi u najvećem gradu u Izraelu se povezuje, zbližava, grli, jede zajedno, ljube se, dišu isti vazduh i zaista i sve to tokom 3 dana na istom mjestu. I sav vazduh tamo je zaista pun virusa, a nikome se nije dogodilo ništa. To je sve zato što imamo najsnažniji i najispravniji dezinfektant. Pitanje, dakle, to bi mogao da bude primjer za čovječanstvo, kako sila povezanosti može djelovati u svačiju korist. Rav Lightman da i čisti sve, uređuje sve, pročišćava sve. Pitanje, možete li objasniti kako to funkcioniše u praksi? Kako sila povezanosti na ljudskom nivou, kako ona može uticati na ostale stepene u prirodi na bolje? Rav Lightman, time što hoćemo da budemo uzajamno povezani u zajedničkoj misli ka zajedničkom cilju, na taj način mi generišemo, stvaramo polje, silu, svako u svojoj sopstvenoj misli. Misao je sila, polje. I mi povezujemo sve naše sile i tada imamo polje sila koje je više od svih ostalih polja, fizičkih polja, bioloških polja, nije važno šta. To je najviše polje. A ako mi to zaista stavimo iznad sebe time što hoćemo da se povežemo, svi hoćemo da se povežemo sa tim jednim poljem, da svi budemo kao jedan čovjek u jednom srcu, svi mi kao prijatelji, kao braća, onda ništa nam ne može naštetiti. I to je jednostavno kako sve to funkcioniše, zato što misli osobe su najviša stvar koje osoba može da generiše, da stvara i zato to i uništava sve bakterije, bacile, viruse. Pitanje niži stepen ili nivoi u prirodi u značenju nepokretni, vegetativni i životinski. Rav Lightman potvrđuje, kaže da, pitanje dakle, projekcija, ona dolazi iz polja, Rav Lightman dodaje ljubavi, iz polja povezanosti. To je ono što opšta, zajednička, pozitivna sila uređuje i ona uništava sve negativne stvari i zato zaista nemamo čega da se plašimo. Postoje stvari koje zaista ne možemo objasniti. Kako osoba može, ne znam, piti otrov, raditi, ne znam šta. Ako je osoba ispravno povezana sa duhovnim poljem, ne postoji ništa što je može naštetiti. Pitanje, pa to liči kao neki film. Rav kaže, da, zaslužili smo Oskara, možda čak i Nobelovu nagradu. Pitanje, ali ipak ljudi treba da brinu o sebi, da se paze. Rav Lightman, ljudi treba da se štite tako što su povezani, tako što borave u dobroj povezanosti sa nama i onda oni stalno dobijaju antivirus koji će ih štititi. Puno hvala na razgovoru, hvala i vama i želim dobro zdravlje svima. Doviđenja.